hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belrwa News one vha tshi kha ḓi avhalelwa nga Ropiwa Tshikovhele. Vhorasaintsi u bva kha ḽa UK vha ri tshikafhadzo ya mupe ndi tshone tshivhangi tshihulwane tsha u tsela fhasi ha tshivhalo tsha ṋotshi u ya nga mawanwa a anḓadzwaho kha dzhana ḽa NPJ Biofilms and Microbiomes. Khaboni ntswu i kwama mutakalo wa ṋotshi nga nḓila i si yavhuḓi. Ṋotshi ndi dza ndeme kha ecosystem na vhulimi ngauri dzi thusa u pollinata miri ya ḓaka na zwiliṅwa. Vhasedzulusi vha ri vha na nḓivho yo ṱanḓavhuwaho malugana na tshanduko ya tshiimo tsha milambo kha ḽa Philippines. Vha ri mathukwi a ya langa kuelele kwa maḓi ya milamboni. Vhasedzulusi vho shumisa data ya zwifanyiso zwa satellite zwi paḓaho zwigidi zwa 10. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya Nature Communications. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belrwa News. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Wangani ya swika kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.